shiro kilo. Especially in itu APSC Youth Wing Central Committee in itu press meet ke bang ko athi nang tumpan kecil bang ko. Ini arsijet bahkan rat tumpan isun sonia lam itu kecini ya pansi ini tuh press meet bang itu follow. Itu press meet ke bang ko ke alam ko hai. Ini tuh Marsici Club tarik in ko ke thong in ko rapli. Ini tuh APSC Youth Wing can bati frequency APSC Youth Conference kapiman panji pan itu army apor itu hotpon yang itu tawani bonda ding dugalam ngalah nilu tu pan permission bang nanti bidal pasti langsung permission nanti bidal kena job nilu akan ikut bang istilah soal tentang orang teman tentang tentang lalu senian tentang lalu Marsici Club tarik ko reform ko rapli ini itu milik bahwa orang si APSC Youth Conference abangken itu dipon promosi halada ini itu district cedang effort bengal kikin pencengwa albi atau pam delegate itu bang itu kita di pencengwa itu ason tin itu kenanya sondong anda milik itu district cedang email amat non ultimately bangke kilo mana ceplang ko bangke non tipoket apor usin itu bangke Youth Conference bangke nantum so cik loke bil tapusi administration tentang interview kapalero jadi tum labangso conference kibiji apam hithi thoma prang sin itu permission bangke tum muflo jadi tum ning thelo permission bangke long the cik si ning ke sin kunta kadu kami bithang asai claim asai dan kemudian bongo advertisement atin cik bongo rata sama ditang bongo Karbinong mesti kalau cakap tentang kami riset jangan sini itu data mana sekolah lalu itu kabe karbinong orang doan tapi kiban dia pasti signing dalil. Amat non apa bangke pilih tarik baru pilih tarik baru siang lo pilih ni non kita tentang saudara ni sini di tempat mana dan itu permission pilih lah bukan apa. Amat sini itu untuk kamat hari semua. Waktu semua, lalu men permission of it. Okay, walaupun agak udah kamat kisun dulu, kamat buka dulu. Di pos ini tuh kamat huk itu kamat hei panel lah. Ahok lo non iskar bengong ke 144 CRPC Sulimon, laki ini dong cini dong. Tewa fit sita iskar bengong BJP party pencenglo asong kapre atau market atau main meeting atau berbom. Last hal tu reference ke lang dang ting pulau ting ini tuh atau longji pun ini KPC itu kita permission pengambil. Sitame non lagi ceplang so bangke milik tu makan bangke APSC atau bangso program bangke akan berasa bangke atau permission bangke jatuh. Last ini tu kecil lah kosong sini mandor. Lasinon karbino arab ke hanjolo ke posi itu party kalau pesana itu yang berbeda tu. Kau bangke kita itu mak question juga. Arwah teng pulau teh CRPC 144 teng pulau teh bang. Kau kena ke om dicium kan? Main meeting itu loh. Laban ini cini. Setelah akapreka party apa bangke lalu permission lebih deh. Dan lalu main meeting kita loh. Halap bang. Tapi posi akapreka party apa bangke lalu permission bangke. Allow them. Itu hamang ke tipos ng tidak. Kalau bangsa karju bangke, bangsa question bangke, question benar. Akhir administration atin ke road awal kecari atin ke. Atin ke lang abang putin abang tak abang barkri dia tu benar. Plug bong partiality masih bilo kurute. Khusus si dia belum beli ke kemela. Administration atin responsible tapi isialong di kepa messenger apa. Partiality senang dulu kalau kan teh lapang solong liga lagi sul sudah atau mau senang kelang kurang boleh. Kang samjin ji pasti lagi administration gitu mau tadi. Ini itu tuh tegak mau kita tentang ini tuh program ke conference ke Tunisia tuh. Kita tentang Marsici Club tarik kris kita nilai bahwa baru kita namai itu BJP itu.
hal penangge permission tidak lapen tu non tarik ingkore hini pen tarik thongke resi ala bangso ciklon masa ciklon RSS nama program amai latun nong ceng manto nisirke bapa ये तो मतलब ये दामसी रिताली दम लो तुम बियोटा लो नो ताला वीडियो ऐसा लो लगे आर्नम लंपी दियोपनी होमस्टी अंडर दियोपनी होमस्टी अंकाना लो नॉन RSS तुम अमाई दो तुम निसिरके karena atumi haladak a program hala bangso RSS a program lo mane iklan kita matu no pham ni tum chitong dengan si cingki tikang lo nang tum ni pana pham lo bangso pon bibi nang khalo nisikya pham bangwa ha kuna tu le seng non ke anji tarik ko rehi kan tarik ko rehi ni pen tarik thongke besian marsa chiklo lo ke nang tum bangwa ba amul chitong kusi tum arjulo aki jum nai ta abang faruk pe phok 1500 amun kita citong yang dibantah usai itu tanda makan halat tu phang nangke permission na pidia program na padulong ko tanda ni tu phang people si la maksud conference phang permission na pidia la haluma administration tu claim ni kita punya kamu la pusun claim lo bote longri lo ing samjina tu monang cabi pusi lang tu matham nili tungta no maksud conference kita cunci phang ar dinggu be sik tang program bina Rong road kedua kewe congdat cutolo tumpen tum cingki tansi sika isi hini itu cupang room si la bangso conference itu di penyepan tum cisi kita la bela bangso conference no akahin do alam ni cakhanji kali nalu tum na kadu kewe banner kadu kewe poster la themong hada akhi pi ken mata knowledge is power lakin misen no hum pina hal bangso knowledge is power ka chini ke chakong la bangso la ko tha rat tum han tum risu jang tum han ke thang chingi phansi ni tu la bangso conference bangi ni ipona kusin chingma ke tik mo Tanda la langsung kimi sistema program la pamela la tu permission na pipida lo pulante upia phanti lo tu permission na pipo upia ka phanti tu permission na pipo akahe no ta ka phanti tu permission na pipo mande ka jono so da tu mon nang chap na la ko ta mo ma tham la langsung actuation ba ke ni administration na tu ma ta na ro pa aju tindu la pege aku tum beta lo ating pulong te alang tum ta ku ke la administration kicha la aron kicha ni tu ma de SP office पे बिल्डर आएंगे एक वो आते हैं बोलते हैं अंशों में प्रसार तो पिक कुछ नहीं दूँ इतने के क्लेम तुम्हें चौक में तुम्हें बनाएं तो इतने क्लेम ना करो कुछ लालो बोलो एक कमाने लगा कचिया को तुम दोनों लासी लापसना पान के क्लेम ना ले डेट चारी असंजा पिक कुछ नहीं पा आजा तो ये कुछ नहीं लापसना पान के क्लेम ना ले लालो लासी नीले तुम लोगों के लाचो तकलीला बिल्डर लोग आते हैं बोलो ते नॉन Pinna pendak di fukla bang kami RSS tu program tu la phanda permission pi itu engineer teng bolong de te la tu phanjong si permission pi ni tuhan piposan pi de da sila so teng langdam bolo de pini ni tum aso tum ke ning ki thi ning ki pum ning ki oi ning ki changes itu ni ki dolo hopper bang ke ni tum ke la bang so program bang ke de ajabla pachiplan bidya dang kusi hu de sigi dum siwai Ewa kit si kami dia dulu parti presiden abang itu nanti kan pere lo mau itu bang ke ang itu aron alang tu kan lo personality ke dulu tema sudah mau ni pom kan ke itu malah aman kilo aja lo lah April tarik isian ke itu konsena jadi alang ini itu kan karena pada mesin itu kita tangga presiden sarjaya kata alang yang kita awal itu kalau jok sini itu pini ada bang ke apa itu postpone tidak apa itu bangsa program yang cancel se mana tu ada bang sini itu postpone nak lah lo ni kado kabe administration tu harus dalam tu alam ni kan lo la pedu ni tu non tarik inquiry itu kami kalau dia tim bang ke itu April tarik itu thom tarik bang sini itu hot la bangsa conference abang ke itu di kontuko Lasi karbiang long arah doan 26 homosti Central Committee kan jenglo labengke LA President Secretary kan jenglo labengke CC Committee President Secretary kan jenglo Youth long Kicha President Secretary kan jenglo Women long President Secretary kan jenglo to kabe karbiang long arah doan apa ensil arah doan apa tu di lipat halo dak pacini kan tulang mengelalo itu non
April ceklo tarik ke thompen tarik PC la bangso youth conference abaken itu tujuan po lasinal itu doan kalau bangso earning hanga side doan do kus kami ku cumiri lam tikala lo nang itu kalau bangso di campaign la bangso amaya bangke ID nang pidun pen itu ngapar di sore nang itu je pasti itu kasih youth sentro komite itu pen itu hafal lo cumiri kono lah lo la bendu sila ma kala lo nilai tu pecenian tu mana lah latung non itu mana itu dia porsi itu mana bilet tu itu kecar dulu kalau kita tahu ke dan iskar dia ngomong ke metric exam sorry bang lapen ke that 144 CRPC tu tapi fancy 144 CRPC itu tu bahagia lo la metric exam sorry bang kena job misalnya itu tangga nilai kacini yang tu bang kalau halo metric exam के लगी इसकार भी लोगों चलो वेस्कर भी लोगों metric exam भी लोगों लबांसो SSLC asal bulan के लगे खाली कार भी लोगों चलो लगे asal angkan भी लोगों आवेदन में लबांसो asal bulan के kan asal angkan भी लोगों सी लबांसो asal bulan gitu bonglo tante alumni kapre ka district kapre lo people see 144 CRPC dia metric exam fancy latung mana 144 CRPC labangso aron sel abiko program deh ini iskar bi mau cong mai lalu kami cak itu mudah kan la sini lu tunggu cinta mati bolong deh laki aja tak kali kita tang lu tunggu tuh cino bus kar bi long long itu ma party pen kadu kami itu district rambo hempre ka potha 6 lu ke pang ta potha kalau bangso ka song itu mesen men itu damong lo kalau bangso atumon aku iskar bi long atme naki jabi angring do la pena hoben lo la ta kan pon itu ke siding kan lo kalau bangso really naki kanje pansi itu program naki kanje pansi la bangso 144 CRPC di to musni itu ke kacindam la sila persona bang kalian naki lalu nang tu ben ka usul ko ta tani ya ta na lu ke na lu lama alam kan lu Masalah kerja. Live kamu. Eh, mau